Kei ngā iwi o te motu, kei ngā mātā waka puta noa I te ao. Nau mai whakatau mai ki tēnei whakapāohotanga motuhake a Te Ao Māori News. Anei mātau e whakapāho atu ana I tēnei whenua tapu ara te whenua taurikura, te wāhi hainahi ai te tiriti o Waitangi. I mua tonu I te rā nui I tēnei tau, te rā Waitangi, te tau 2024. Ko tūmamao harawira tōku ingoa, kai gonei au mo te roa ngāke o ngā kaupapa e pāna ki te rā o Waitangi. Kei muri I āhau ko tēnei whare tino whakahirahira nei, te whare rūnanga e whanga nei ke mai te kingi Māori atu hei tia pō tatau te wherewhero te tua whitu. Welcome ladies and gentlemen to this very special broadcast. Waitangi 2024 Te Ao Māori News has got you. If you need anything, you have a look at our website, Te Ao Māori News.co.nz. Tirohia tō mātou a whārangi pukamata. E hara I te mea ko au me tōku ko tahi kei konei e whakapāho ana I ngā tuāhuatanga e pāna kia Waitangi. Ara no atu te ope pāpāho ngā kai kawe pūrongo. We have Riri Adulton Riri, Maioha pāna pa te rito cadetship. Kei raro I te maru o Te Ao Māori News. Also we have Moko from Aukaha. Kia tahuria ke rā tātou ki te whakarongo kia rātou nei kōrero. Riria, kai te aha koe? Tēwa mao, kei te pai, kei te orara wātua wawi tēnei wā, kei mua tonu I au, ko tēnei ope, ko te haukāinga e whakaretirite ana kia pōhiri I ngā manuhiri kei te whakaeke mai a kua nei. Engari ai, he rangi ātāhua ki konei ki Waitangi, I taina hira I pai wā te kōrero ki wētahi o ngā mema o te rōpū reipa ara kia Kushla Tangare Manuel, kia Willow Jean Prime, anō nei ki taku matua ia Willie Jackson, me te huhua o a rātou kaupapa e kawea nei ki konei ki roto o Waitangi I tēnei tau. Koinei taku wā tuatahi, te tae mai ki konei, mō te rā o Waitangi, rungai te karanga o te kaupapa, engari he āhuatanga rereke tēnei, te rongo I tēnei wairua ki roto o Waitangi. Nā reira, hikaka pai ana mō ngā kaupapa nui e haere ake nei. Riria, ko tētahi tu āhuatanga kāore pēr te motu e tino mōhio ana, he pekanga ou, he wāhanga ou, no tēnei rohe o te taitokerau, no te whare tapu o Ngāpuhi, engari, kare anō koea ki āta whākina ki te motu, koinei tētahi o ngā pākainga ou? Ai, tika tāu tū mamau e hara I te mea kei te noho huna tērā peka oku. Engari ai, ki te tāo taku māma, he hononga oku ki te whare tapu o Ngāpuhi ki roto o kaikohe, te kaikohe koe, te pū o te whike, anō nei ki o haeawa ki whakapara nā reira he whea ko pai tēnei kia hono anō au ki tēnei taha oku. Me te rongo I te wairua o aku tīpuna no tēnei moka o te whenua. Hei āko tata nei ka hoki atu anō tātou kia riria I mua tonu I te putanga mai o te ope e whakaeke mai nei. Ko tētahi anō tāngata kāre anō kia puta I te kāpata, tētahi anō ngā uri o Ngāpuhi kāre mo te whākina atu no Ngāpuhi ia, is our te rito cadet Maioha Pānapa. She's with Aukaha host Moko. Maioha, o pānga ki tēnei rohe o te taitokerau? Ai, kia ora alo e tū, e whāna mō tēnā, me o kōrero, e whāna ki aku hononga no konei. Ki au nei he pai, he tāhuaro atu, te papa whenua o Waitangi, I kora, engari, ko tōku tūranga wai o ai ko Ngāroa wāhia, nā reira ai. Ko tai pai mai ngā uri no tēnā whenua ki konei, I te taha o tā mātou ope o no te Kiingitanga. Ko tai pai anō hoki, ko koe anō hoki e taku hoa e moko. Whakamohio mai ki te iwi, how has it been travelling up here and seeing the amazing events that have been proceeding throughout the week, e hoa? Ai, rangi a tāhua e te tuahine kei konei, kei Waitangi I tīmata mai I roto rua kārere mai, ki roto tāmaki makaurau kātahi kātau ki Waitangi. Ana e kitea mai nei e maru pai ana Waitangi nei e te mahi a te tangata kei konei ngā pahi e ono, kua kawea mai nei e te Kiingitanga me ngā wēne e wha, nā reira maru pai ana Waitangi tēnei wā, e ngā uri o tainui waka, kua haere mai hei tai tuara, ma kingitu hei tēnei rā.
Kārawe rā whakaro no hoki. Whakamohio mai ki te iwi, he hang ngā whakaritenga mo te ope e whai ake nei. Ai, nā reira, ākuni whakaeke atu ai a Kiingitanga heitia me tainui waka ki runga o Waitangi. Ki reira, tuari ai i o rātou whakaaro e hāngai puana ki tēnei kāwanatanga hau. Nā reira, ākuni tātou kā kite. I ngā hua kā puta mai i tēnei pōhiri e kainamu mai nei. Ka pai, whai mua i tēnei, i ui koe ki te taha tētihi o ngā tino nana, North Waikato, ara ko mamai tāke rei tēnā. What were some of the things that came out of the conversation that you and her had? Ai, mihi ana ki a kuia, i te rangatira o ngā kōrero. She obviously had kōrero about the government, the new government. She was hoha, and obviously tainui waka hoha as well, because they have turned out in the masses here at Waitangi. Ki te whakanui, te kaupapa o tira, ki te tautoko. I a Kiingitanga heitia, ia ka whakaeke atu nei ki runga o Waitangi. Ka pai ao, ka huri atu te raka ki a koe e tu, e pāna ki ena whakaro, e puta mai I tēnei wā. Ai, tēnā koe mai o I'll have to check the tape. I'm not too sure if you answered my question correctly here, no? Hei aha tēnā, e mihi atu ana kia Aukaha, tētahi o ngā hoa pāpāho whakata Māori Te Ao Māori News. Ina nahi nei, e ke mai ai te taha āpitihana o te whare miere. Opposition parties were welcomed onto te paparahi o te taitokerau ki kone ki Waitangi yesterday. Minus te Pāti Māori, kia mohia mai koutou ka haere ngātahi mai te Pāti Māori me te Kiingitanga. Te Pāti Māori will be welcomed along with Kiingitanga heitia. But yesterday, opposition parties, Greens and Labour, were welcomed on to Waitangi. And we spoke to Marama Davidson, co-leader of the Greens. Ke whakarongoa ke tātou. Kei konei mātou ngā kākariki ki te taha o te Pāti Labour hoki ki te whakamana I te tiriti, ki te whakamana I te haukainga no konei, ki te whare runanga, tērā marae, ki te marae ātea. Ko te mea nui kia hau, ki te whakamana I te taitokirau, he whakaputanga me te tiriti o Waitangi. Kaore ko te treaty, ko te tiriti o Waitangi ngā kupu. Kei te tiriti ngā kupu mō ngā kaitōrangapū katoa, mō ngā pāti tōrangapū katoa, hakua ko wai. Kia hau nei ko te tino ngako o te tiriti, ko te mana motu hake me te tino rangatiratanga. Kei konei mātou ngā kaitōrangapū, ngā mema pāremata, ki te whakamana I tēnei whenua, me o rātou koha te manaki kia mātou, hākua kua hau he kōtero o te nota, kua hoki mai a hau ki taku kāinga ki taku whenua ai, engari, ko tēnei te tohu pai o te manaki ki mātou ngā kaitōrangapū, ia tau, ia reanga, neira te mahi atu ki a koe hoa. Tēnā koe taku tuakana. Whakamohio mai kia no hoki, kei Waitangi mātou. Engari, I whai mai ngā tōpito katoa te motu nei, I raro I te kotahitanga. Ai. Hea te whakamārama o tērā kupu kia koe? Kei te tiriti o Waitangi, kei te whakaputanga, tēnei kaupapa te whakakotahitanga. Mā mātou ngā wariu, ngā moimoia o Te Ao Māori, mō tātou katoa, kāre mō ngā Māori ana ke te mea tia ki te taiao, whakamana I ngā mokopona, whakamana I te whakapapa. Mō ngā tangata katoa era, nō reira, ka tai mai tātou katoa ki Waitangi, ki te whakamana I era mea o te tiriti o he whakaputanga, mō ia tangata hakua nohia hakua kōwai, ko tērā te nohotahi, ko tērā te mahitahi, mā tātou katoa ki te mahi ki te whakahokia te mauri ki ngā awa. Mā tātou katoa te mahi ki te whakamana I ngā whenua mō ngā reanga ngā mokopuna kei te haramai tonu. Mō mātou katoa, mō tātou tērā mahi, ko tērā te mahitahi, ko tērā te kotahitanga. Te pātai whakamutunga, nā te mea ki te au I tō ope. Tō hoa mahi, Matua James. Ai. Ko tēnei tāna hui whakamutunga, hei mema pāremata, hea o kōrero ake ki ara. Te tuatahi me mihi kā tika ki tōku tino hoa kaimahi, tōku tino hoa kai ārahi takirua, kia Hemi James, kia James Shaw, mō tāna
whakamana i Te Ao Māori i roto i tana haeringa tō rangapū i ako ia i te kaha o Te Ao Māori me te mātauranga Māori ki te tiaki i te āhuarangi o te ao. Ara ko te mahi o te climate change. I kite ia, i noho ia ki te whakarongo, i kite ia, i rongo ia i te kaha mo te iwi Māori, mō te whenua, mō te taiao, mō ngā mokopana kei tahara mai. Nō reira, tēnei taku mihatu kia James, i tai mai ia mō tana mihi whakamutunga kia ngāpuhi, ki te taitokirau, ki te wharerunanga. E taku rangatira, tēnā koe me o kōrero i tēnei wā. Ka huri atu te raka ki a koe etu. I tēnā koe ko te reo tērā o te kai arataki takirua o te ropu o ngā kākāriki kia Marama Davidson. Kei muri i āhau ara ko te iwi nui tonu o ngāpuhi a āta whakarite mai ana, i āta whakaharatau ana i ngā waiata tautoko i matonu i tekenga mai o te kingi Māori a tūheitia pōtatau te wherowhero te tuawhitu. Ki tēnei ki tōnā no whenua, ka rea no pia kia āta whakamohio atu te rātu āhuatanga ko te hononga o kingi tūheitia ki tēnei arohe o te tai tokerau. Ka huri atu anō tātou ki etahi anō kōrero tōrangapū, i kōrero atu tō mātou kaikawe pūrongo kia riri a Dalton Riri, ki tētahi o ngā mema Māori o te ropu reipa a Willow Jean Prime. Anei, taua kōrero. Tēnā koe tū mama otira, tēnā koutou me mātakitaki mai ana ki tēnei pāhotanga motuhake atu i Waitangi. Kei konei kai taku taha, no te rōpū reipa, ko taku whaia i a Willow Jean Prime. Tēnā koe. Tēnā koe. Wow, kua tae mai te wā, tēnei wāhanga nui whakaharahara o te tau. Te wā o Waitangi, kua rua koe wow, no te tai tokerau, koe kōrero mai mō o wheako ki konei, ki Waitangi. O nau mai, haere mai, koutou ki tōku kāinga ki te tai tokerau nei. Ai no konei ahau, tino tatataku kāinga ki tēnei whenua rangatira. Ko tēnei te wiki pairawa atu mōku mo te mahi, nā te mea ko Waitangi tētahi kaupapa e tino kainga kau ana ahau. Tēnei tau kua kite, kua rongo, ka tai mai te tini me te mano ki tēnei o ngā wā whakanui i a Waitangi. Ki te whakaputa o rātou whakaaro, e pāna ki te tiriti o Waitangi me tēnei kāwanatanga hau. Now, i tae atu koe ki ngā hui nui o ngā wiki kua taha ki nei te hui ā-motu anō nei te hui ki Rātana. Kōrero mai mo wētahi o ngā take nui i haipū mai i reira. Ai, tērā hui i roto i tūranga waiwai, neke atu i te kaumano tāngata i tai atu ki tērā hui. I runga no i ngā mahi o tēnei kāwanatanga, tō rātou hiehia ki te rāweke i te tiriti o Waitangi, ka tahi anō ka whakakotahi mai te iwi Māori, ki te pakanga atu ki te karauna, ki te whawhai mo te tiriti o Waitangi. I kite tērā i roto i tūranga waiwai, i kite anō tērā āhuatanga i roto i Rātana, i rongo i ngā kōrero i roto i Rātana mo tēnei kāwanatanga. Tāku i rongo ai, ko te hehia, kia ko tahi wahanga noiho ki tēnei kāwanatanga, me o rātou āwangawanga riri ki te mahi o tēnei kāwanatanga. Nā kaore kore, ka kite tērā, ka rongo tērā i runga o Waitangi i tēnei tau. Ai, kāre kore he wiki nui, kei te haere. Kōrero mai mō ngā kaupapa ka wea e tēnei ope, tēnei tira ki te pōhiri i tēnei rā. Well, ka hore anō ahau kia rongo i ngā kōrero o tō mātou rangatira Chris Hipkins. Engari, e mōhio ana hau, e hehi ana ia ki te kōrero ki ngā mahi i whakatūtuki e mātou i roto i ngā taukua pahurea nei, me tō mātou tino hiahia kia anga tonu, anga mua tonu wera o ngā kaupapa. Engari, e āwangawanga ana mātou nā te mea ko tēnei kāwanatanga e whakakore ana, whakamutu ana e tahi o ngā mahi pērā i te reo. O mātou mahi mo te reo Māori, kia kaha ki te reo Māori, tēnā pia ko te tutu i te kaupapa i roto i ngā kura mo te hitori o Aotearoa, i pātai hau tērā pātai i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. He aha tō koutou hiahia, he aha tēnei mea te restore balance i roto i tērā. E tahi atu o ngā kaupapa te whakakore i te aka whaiora, te
kōrero taupatupatu i ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi. Nō reira, kaore kore ka puta etahi o ngā whakaaro o tō mātou rangatira a Chris Hipkins e pāna ki tērā I roto I te pōwhiri. Nā reira, ko te tai tokirau tō kāinga, this your tūranga waiwai. Hea ngā māharahara nui, ngā take nui me ki mō ngā iwi o konei, what are the big matters to your people here in Te Tai Tokiro? O mai rā no tōku iwi tūkaha ana mō te whakaputanga me te tiriti o Waitangi, me te mana motuhake o te iwi Māori, ngā hapu I roto I tēnei takiwa. Nō reira, ko mātou ngā kaitiaki o te tiriti o Waitangi, o tēnei te pito whenua, he whenua rangatira tēnei mō te tiriti o Waitangi. Nō reira, nā te me he kaitiaki ka tai mai ki te tiaki tonu I te mana o era kawena tatapu. Tēnā koe iaua kōrero Village and Prime o te rōpū reipa. Kia ora. Koira ngā pito kōrero o te wā me hoki kia koe nāia nei, tū mamao. Aira e te iwi ko Riri e Dalton Riri tērā e kōrero ana ki tetahi o ngā mema Māori o te rōpū reipa kia Willow e Jean Prime. Me te kōrero e pāna ki tēnei mea te whakaputanga, tērā kawenata I haina hia I te tau ko tahi mano e warirau e toru te kau mā rima ko tana teina tērā te tiriti o Waitangi ko tahi mano warirau whā te kau. Ka hoki ko muri tonu te titiro ki ngā pohiri ki te mai ai I nana hine ara I kōrero atu tō mātou tangata mai oha pānapa ki tētahi o ngā tauhau o te ropo o ngā kākāriki, tētahi o ngā kōhine akene o te tai tokerau ara kia Huhana Linden. A tēnā kia whakarongoa ke tātou. Tēnā koe tūmamao, o tira tēnā tātou katoa kua mātakitaki mai nei ki te whakapāhotanga o Te Ao Māori News. Kei konei ahau, kei mua I te whare tahuāroa, ki te taha o tētehi o ngā tino rangatira o Te Ao, ara koe atu ko te ko taku whaia Huhana, e taku whaia, e mara, tēnā koe. Tēnā koe, tēnā koutou katoa. Whakamohio mai ki te iwi e mātaki mai nei. Hea te ope ka whakaeke mai nei mo te ahiahi Māori nei? Aia, te rua kraka I tēnei ahiahi ka whakaeke ngā rōpū tōrangapū me mapare mata o te āpetihana. Koea ko te rōpū reipa me mātou te rōpū kākāriki. Nō reira kei konei mātou ki te whakariterite, kia mōhio ki ngā nekehanga o te haukainga, kia rite o tātou kai kōrero ki konei ki Tahuaroa. Ka rawe, te kotahitanga. Hea te whakamārama o tēnā kupu, kei roto I te iwi, I te whare o ngā puhi anō hoki. Ko te kotahitanga o ngā hapu o ngā puhi me ki ko ngā hapu. Kei roto o ngā hapu tonu te rangatiratanga ki te whakahaere I o rātou kaupapa. Anō kei roto tonu I ngā hapu te mana rangatiratanga. Haunga anō tērā ka kotahi mai ngā hapu ki runga I ngā kaupapa motu nei, kaupapa nui o te wā, ki raro I tērā korowai o he whakaputanga me te tiriti o Waitangi. Ai, ko te reo tērā o Huhana Linden. Tētahi o ngā tauhau o te ropo o ngā kākāriki, engari koinei tētahi o ngā wāhine mai o te tai tokerau, ka tupuaki ki konei ki Waitangi, no reira, kai te tino marama ia ki ngā huarahi e tikana kia takahia e te iwi whānui tonu o ngā puhi. Ka huri atu rā tātou ki te taira awhiti I tēnei wā, I nā hoki kōrero atu a Riri e Dalton Riri, ki tētahi o ngā mema hou o te rōpū reipa, ko ia nake te toa mo te rōpū reipa I roto I ngā tūru tōrangapū I te kōwhiringa pōti o te taurua mana rua te kauma toru, ara ko Kushla Tangaire Manuel. Kia whakarongoa ke tātou. Ka tūhono mai tēnei o aku kōka, ia Kushla Tangaire Manuel te Pāti Reipa. Tēnā koe Kush. Tēnā koe Riri, paitikiti atu. Ai, paitikiti ia koutou kua tatu mai I runga I te kaupapa o tēnei rā. Akuni koutou te Pāti Reipa nō nei te Pāti o ngā kākāriki ka whakaeke mai. Kōrero mai mō ngā kaupapa nui e kawea nei koutou ki konei ki Waitangi. I tēnei wā, kei te whakarite mātou ki te whakaeke I roto I te pōhiri. Ko tai mai mātou ki te whakarongo, ko tai mai mātou I runga I te hiahia te iwi Māori, kia kotahi ai tātou, kia mau tonu te mana o te tiriti. Engari, ko te mea nui, ko tai mai ki te whakanuia, ki te whakarongo. Kush, koenei tō wā tuatahi te hara mai ki Waitangi, me ki te mau I tō pōtai o te Pāti Reipa.
kōrero mai mo tēnā āhuatanga? Ai he honore tēnei te tai mai hei waha kōrero mō Ikaroa Rāwhiti. E hara mō Ngāti Prau anake, mō Rangituki anake, engari mō ngā tāngata putanua i a Ikaroa Rāwhiti. Heoi anō, putanua i a Aotearoa. Nā reira, he honoro i tēnei, kua tai mai au ki te whakarongo, kua tai mai mātou te opposition me ki, kia kite ai te iwi Māori, kei konei tonu mātou, hei waha kōrero mā rātou. Now, Kush, I kōrero koe, kua hara mai koe, ai, hei māngai, mo te Pāti Reipa engari anō, hei whakakanohi I a Ngāti Porou, ki ngā hui katoa me ki. He kaupapa nui tēnei ki roto o Ngāti Porou, o he āhuatanga tauhau tēnei ki a koe? Aira wātu, kua rongo tātou I te kōrero, I runga I tēnei, kua tahi ai ngā iwi katoa o Aotearoa. Engari, kāre au I ohorere I te hui o te Kiingitanga, ki te rongo atu I ngā iwi katoa, ai, kei te pirangi tātou ki te tū ko tahi hei iwi Māori, engari kei ngā iwi katoa puta noa I Aotearoa o rātou ake mana motu hake. Koera te whakaaro o tō tāua nei iwi I a Ngāti Porou, koera hoki te whakaaro a ngā iwi katoa puta noa I a Aotearoa, en he tika tonu taua whakaaro. Ngā hapu me ngā iwi katoa o Aotearoa. He hanga kaupapa nui I puta I te hui a iwi o Ngāti Porou I mua I te takatu ki te hui a motu? Kia kore rawatu e whakakorengia te mana o te tiriti o Waitangi, me te mea hoki kia mau tonu mātou o Ngāti Porou ki tō mātou ake mana motu hake, rite tonu mō ngā iwi katoa o ngai Māori, ngā tāngata o tēnei whenua. Ko hau te kanohi o te taitukerau. No reira e te iwi, we're going to cut out that really early because we have a very special guest here. We have Hone Harawira, former... We all know that, that's the problem. But anyway, matua tēnā koe. Kia ora rā. Kia ora koutou. Kei te pēhea te wairua I tō tainga mai ki Waitangi, how are you feeling the vibes? O, kaha ana te iwi, te tū, te tuku I tō rātau whakaaro leo kaha ki te kāwanatanga. That's good to see. I've got to say I'm a bit disappointed that 50 years of Ngā Tamato coming here, not a lot's changed. They might have to step up the game, might have to start looking at new strategies. We have the arrival of the King shortly and also Te Pāti Māori. Right. You've just been announced to the kaumārua, the rōpū tohu I te kingi. How did you get on? How did you weasel your way in there? I got a fright actually. I went down for the kawe mates, got invited in for lunch, had a lovely lunch, and then the chief of staff got up and says, well, nothing is free, hone. He tono tēnei mai tō hoa te kingi, kia uru mai nei ki rongo nei te kaumārua. So I just got invited on by the king to give some advice, some of which I'm happy to say was, one, if you want to have relevance outside of Waikato, you've got to get out of Waikato, so good to see him coming here. And the second thing was, you have the mana to make calls on hui's of national significance, and we've just had that one down Tūranga Waiwai, so I really think that he's playing a fabulous role in terms of galvanising people, pushing people to move forward, and it's really up to us about how serious we are about moving forward as a nation, not just because of what this government's doing, but for ourselves, for our own futures. The Waitangi celebrations within the last 20 years have been a bit bland, bit quiet, but dare I say it's soft since your heyday. Are we about this, is this coalition government sort of lit a fire underneath Ngāpuhi? Well, at 69 years of age, it's me looking at people like yourself, Tūmamau, Eru Kapakingi, Wikatana, Ruben, and others to lead that kind of action. My job was to sit back nowadays and go, tautoko boys, kia kahara. Yeah, I've made sure that I would ring Wena Harawira before I actually done anything and resigned. But anyway, no, we're not going to do that, whānau. We're here. Just take leave for the day. Just take leave for the day. What are we? What's the big message this year? The big message is still right from Tūranga Waiwai. It's ko taitanga. It's not about us trying to cut private deals with the Crown for this, that, and the other thing. It's about standing up for simple principles. The treaty is one of them. Making sure that the nation is united in defence of the treaty, and Ngāpuhi should be leading that. That the Māori nation is united in defence of our lands and our forests and our seas
from the allowing of overseas resource capture companies to come in and rape all of those resources from out of our whenua. And also tō tātou reo, kia au ki te reo, kia tūkaha mo te reo, kia kōrero i te reo, kia hahai mo te reo, kia mōhio ai āwai rānei mene e kore rātou whakai. Kia rātou tērā, engari tūkaha na mātou hei reo rangatira. Matua, I'll let you get on. I know you're very busy. Thank you. Tēnā koe. Nō reire e tiwi ko te reo tērā o hone harawira. I mua tonu i tekenga mai, te Kiingitanga, o tira te pāti Māori ki kone ki te whare runanga. Ka whakawhiti atu tātou ki tētahi anō kōrero, arā ko rāhui papa tērā, kātahi anō ngā pahi e whitu o te Kiingitanga, ko tōna ruarau, toru rau tāngata, ko hara mai runga i te karanga te Kingi. Kia takatū mai a tainui waka o tira te Kiingitanga ki runga o Waitangi. He's talking to mai oha pānapa, kia whakarongo ake tātou. Tēnā koe tū. O tira tēnā tātou katoa kua mātaki mai nei ki te whakapāhotanga o te ao Aukaha anō hoki. Kei konei ki tōku taha, ko te māngai o te Kiingitanga, me tētehi o ngā tino rangatira o te motu nei, ara koe atu ko rāhui papa e taku rangatira. Tēnā koe. Tēnā koe taku tau. Ko tai pai mai koutou ki konei ki te papa whenua o Waitangi. I te rangi nei he hato tino kaupapa e whakaeke mai nei ki roto i tēnei whenua. Ka mutu ko te kawe mai i te Māori o te hui a motu i tūhirunga o tūranga wāwā. I te kawe mai i ngā karere i whakatakotoria ki runga o Rātana. Mai kore ake ko ngā ko te hui a ngā tiamana aiwi, ka whāriki ake nei ki te poka pūtonu o te wāhi haina mai ai te tiriti o Waitangi. Koe te kaupapa nui. Ko te tētiho atu tino kaupapa ki konei, ko te whakatīnanatanga o tēnā kupu te kotahitanga. Hiaha ki o whakaaro te kotahitanga o te motu. Ko ia tēnei, ko te āhuatanga ki runga o tūranga waiwai, ko te āhuatanga ki runga o Rātana, ko te āhuatanga ki ngā tiamana aiwi, ki runga o Waitangi. Haere ake nei ki roto i ngā takiwā, kua karangatia mai e tehi o ngā takiwā, kia hui hui ki a rātu i runga i te kaupapa o te sino rangatiratanga, o te mana motu hake, o te whakaputanga, o te tiriti o Waitangi tonu. No reira kei reira pia te ahi o te whanaungatanga i ngiha mai ana. Ka huri atu tāua ki te reo pīkete, te reo tuarua, kia whakamārama e te he atu tāngata. We have just come off, you have just come off, of course, the iwi Chairs Forum, where the new government has addressed some of their things that they have been quite forthright with the iwi leaders. How was that received in terms of yourself and the rest of the iwi? It was a really good, robust kōrero. Challenges were made by the Iwi Chairs Forum to the government and by the government to the Iwi Chairs Forum. And some of those deliberations will take some time to come over. But one of the messages were clear, that te whakaputanga and te tiriti o Waitangi is sacrosanct, and we will have no option but to fight with every lever that we can to make sure the sacrosanctity of te whakaputanga and te tiriti is maintained. Kārawe. Now we also see that many of the motu has already began to arrive here at Te Tiriti o Waitangi Grounds. What message would you want to give to them as they come forth under te maru o te kotahitanga? And so, there's going to be a number of buses coming from the country. There's a number of hikoi that are happening. Really, it's a time for us to consolidate amongst ourselves so that we can get our clear messages for the coalition government as they arrive tomorrow and for the days after. Now, the coalition government has said they have been clear in terms of their stance with no longer going forward with the amending of the treaty principle settlements. However, after Rātana, we saw a cabinet reshuffle of the Associate Minister now being David Seymour. Tell me, do you believe they will stick to their word in terms of no longer amending or going forward with the amendment of the treaty principles? So the messages we heard were quite clear, that the intent was not to go forward, but that doesn't give me the firmest commitment that I'm seeking. And then with the cabinet reshuffle and the promotion of a cabinet minister to the Associate Minister of Justice to be able to look after the treaty principles bill, that sends a double message. And so hopefully when the coalition government comes on, they'll be absolutely crystal clear about their intent and their commitment to or not, so that we know where we stand.
A lot of whānau don't know as well that there is a connection here between Te Kiingitanga me Te Whare Ngāpuhi. Can you explain to those that may not know what that connection is in terms of our kingi? So just here on the Waitangi Grounds, or more towards the water, is Te Ao Maikuku. Maikuku had Torongare, and Torongare had Rongo Pātū Taonga, who married Te Kaupata, and descends the Whareariki right through to Kiingitanga. He is a descendant of Waimirirangi, he's a descendant of Maikuku, he's a descendant of Rahiri, of Torongare, of Te Ao Māori. There are heaps of whakapapa connections between Kiingitanga on both his mother's and his father's side to here in the north. So it seems quite befitting that we have our king not only come on to these grounds, but also be reconnected to those whananga and those whakapapa that he has as well. People call us elite, and that's right, but the people marching, they're the elite ones, because they are elite because of whakapapa. They're elite because of mana, not because of money and wealth. He hao tuku karere ki a rātou ka hara mai nei a te rā o Waitangi, a te tūrei. Same dealio. So it's about the protection of he whakaputanga and te tiriti. It's about each iwi, e whānau hapu and iwi, community and organisations doing and rolling out mana motuhake in their own way. Because everyone will have different contexts, everyone will have different circumstances. And so it's each whānau hapu and iwi to be able to maintain the mana motuhake, the tino rangatiratanga, for them in their boundaries, for them with their people. E taku rangatira tēnā koe mea o whakaro I tēnei wā. Kia huri atu te raka ki a koe e tū. Ai, tēnā koe, no reira e te iwi kei konei tonu mātau e whakapāho ana I ngā tuāhuatanga o Waitangi mo te tau 2024 mā whā. Kei konei tonu mātau e whangatonu nei mo te tīmatanga mai o te pōhiri. E whakatau mai nei te kingi Māori atu hei tia pō tatau te wherewhero te tuawhitu. Me te Pāti Māori, hei a ko tataake nei ka huri atu tātou ki tētahi o ngā kōrero a te Pāti Māori mua I te pōwhiri. Any minute now we'll be crashing into the stand-up with the leaders of Te Pāti Māori. Lydia Dalton Reedy is over there shortly waiting. Also, we've got Ngāpuhi behind me, waiata practice, making sure that the waiata are all up to standard for the pōwhiri e eke mai nei. I tēnei wā tonu, we will be crossing now to Moko Rangi Tauira o te teihana kawe pūrongo o Aukaha. E kōrero ana kia mamai takerei, kia tahuri atu tātou. Tēnā koe whae o te rai te māreikura e manaki nei te karanga a te ao. Pātai tuatahi ki a koe pehe ana te tinana. Ina rā hoki kua roa nei koutou e tarai wāna mārunga pahi. Kare te roa. Tere noi ho te tainga te rerenga mai te kainga I tūranga wawai ki konei. E paia. Ana tēnā whakamaramahia mai ngā neke o tā koutou hikoi mai tūranga wā mai tainoa mai ki Waitangi nei. Ko te maru katoa taimui waka ko tai mai. Hei whakaruru hau mo tō tātou kingi, mo te kingi o Te Ao Māori, te mana motuhake e whakatakoto nei I rungi te papa. Koi rake. Ana e aha tāu ki te nui, ki te tini, ki te mano o ngā uri o tainui, kua tipatere mai ki runga o Waitangi. He tohu pēi hoha ana tainui waka ki ngā mahi tāmia te kāwana? Well, ko wai te tangata kāre hoha ana, ne? He whakawhiu ke e takahi nei I te mana o te tangata. Te Ao Māori, I konei haina ngia te kaupapa. Ina mata ko takahingia, ko whakawhiungia Te Ao Māori, hea tēnā mai, ne? Ana, e aha tāu ki te kāwanatanga hau. E aha pia ngā hua ka e pirangi nei koe kia kitea, kia puta mai tēnei o ngā hui. Ko motuhake no atu te rā kaupapa. Ko motuhake no atu. Mai ngā tūpuna mai te tau tahimano warurau whātakau. Ko oti. Kia hoki whakamuri tāua ki te tau tahimano warurau torutakau Māori mai ki te iwa. Ko mana motuhake e ta whakaputaka. Ko oti te whakamana o tērā kaupapa. Hea hei tū atu tērā. Hea hei tū atu. And do you have any last words to Seymour, the Prime Minister o Matua Winnie there whaia? Hoi anō, kia tūpata. Kia tūpata. Ko tīmata koe ki te rawake I te ko iwi o ngā tūpuna, kia tūpata. Ko te whakatau ki runga I a koe, hea te utu kei runga I a kōru. Koutou katoa.
Te kāwanatanga o te ao nei e kia nei ko Aotearoa kia tūpato koutou. Engari haere mai mātou I rungi te tikanga o te kotahitanga ne. Ki raru I te maru o tō tātou kiingi. Ka noho a maru mātou I roti ngā kaupapa nei, I roti ngā rā e rua nei. Ko te kotahitanga o te iwi o te ao Māori koi rā, kia noho tahi, ki te taha ki te kāwana, ki te pakatikia I o rātou whakaaro. Koi rā te tikanga. Tēnā koe te whae, te rangatira o ngā kōrero I pera le tikau nā oi. I'm not going anywhere. Ka mihi whae. Ne. Nā, e whae agai te koi tonu te hine ngaro kei te koira wātu. E oi no koutou e mātakitaki mai nei ki tēnei pāhotanga motuhake. We have such a wonderful day here waiting for King to Haiti to arrive, also alongside the Pāti Māori and their media stand-up, which should be any minute now. But if we take a look at some of the pictures that we've been capturing over the last couple of days, you can see the pageantry. We have te ope taua, tētahi o ngā tino tuāhuatanga, tētahi o ngā tino mahi a te tangata, ko tēnei mea, ko te mahi hoi waka, ko ngā mahi mau rākau. E hia kēnei wā I tū mai ai te pōhiri ki ngā manuhiri tuarangi kai ke mai ki runga o Waitangi, kai konei te hunga, kai konei te ope taua, e whakatakoto nei te manuka, ki mua tonu I te aroha, ki mua tonu I te aroaro. I tēnei wā tonu I naia nei nā kia tahuri anō tātou ki tētahi o ngā kaikawe pūrongo, kia mai oha pānapa e whanga mai nei, mai oha tēnā koe. Kia ora anō e ngā iwi o te motu nei, e mātakitaki mai nei. Ki tōku taha tētahi o ngā tino rangatahi no te haukāanga no Waikato Maniapoto, ara ko te atamihi papa. E hoa, tēnā koe. Tēnā koe. Ko tai pai mai koutou ki konei, ki te whenua o Waitangi. Heha o painga I ki te ai ngā tangata katoa kua huihui mai nei? Rawe te ki te I te mātotoru o ngā tangata kua hara mai ki te tautoko. Kua hara mai a tinana nei ki te tautoko I tēnei kaupapa. Te hara mai ki te pōwhiri I tō mātou kingi, me te tautoko I aia, me tana hekenga mai ki Waitangi. Ka rawe. Tēnei mea te kotahitanga I tīmata ai te hui āmotu, tainoa ki Rātana, ko tai mai ki konei ki te papa whenua o Waitangi, e hera ki te whakaoti engari, kua whakaoti ngā hui nui roa atu no te motu nei. Heha ngā piki me ngā heke I te hiatu o ngā haerenga mai I te hui āmotu mai I tūranga wāwai ki konei? Ko ngā piki ki oku nei whakaaro, ara ko te kite I te mātotoru o ngā tangata, e hikaka ana I roto I nei mahi, e ngākau nui ana ki tō mātou reo, e ngākau nui ana ki ngā tikanga, e ngākau nui ana ki te kite I te whakakotahi o ngā iwi maha. Ko e tehi o ngā heke, tērā pēr ko te roa. Ko te roa me te tawhiti o te haere mai ki e nei wāhi. He pai ki te kite I ngā tangata, he pai ki te kite I ngā wheako hou, he pai hoki ki te whakawhanaunga ki ngā tangata maha. Ka rawe, ka huri atu tāua ki te reo pīkete, te reo rua. What are some of the things that you are wanting to see and hear from the government as they bring forth their kōrero that they want to bring to Waitangi, especially around rangatahi? I would just like to see just solutions. Well, in my opinion, I see a lot of issues, and it's right, there are a lot of issues in New Zealand today, but what are actually the solutions for rangatahi in particular, and for the future generations of New Zealand? That's the main kaupapa that I would like to hear. One of the kaupapa that the Premier, Prime Minister Christopher Luxon, has come forth with that he wants to focus on increasing the attendance of kids in kura. But patai atu kia koe, why do you attend kura, and what are the reasons why you think that there has been a decrease in children not attending kura? See, I'm very lucky. I go to kura because both of my parents, they work very, very hard to provide for our whānau, but not every household in New Zealand is like that. There are a lot of people struggling in this time. The cost of petrol has gone up, the cost of living has gone up, and so they're really struggling in this time, and some kids need to go help and provide for their whānau. That's why they don't attend kura. Those are just some of the issues. That's one of the main issues in my opinion, but that's just one of many issues that affect kids and their attendance.
I ki atu tō pāpā, e pai ana, ko te manako nui ai, ko te, kei te ako tonu tā mātou hunga rangatahi, engari kei roto i te ao Māori. Koera tā rātou whaikaha i ngā wā katoa. Hea o whakaaro i pāna ki tēnā? Pai au ki au whakaaro. Nā te mea, kua ki te mātou i ngā kura, kua āhua, whakamahia i ngā momo tikanga Māori ki roto i o rātou kura. Koe rā ko te māramataka Māori, koe rā ko ngā wānanga mo te kapahaka. He momo ako tērā, he momo ako o roto mai te ao Māori tērā. Nō reira, he rawe ki te kite, e āhei ana te kite i o mātou tamariki mokopuna, e āta hikaka ana ki roto i au mahi, e āta ko tupu ake te hiahia kia haere rātou ki te kura nārunga i nārunga i aua momo mahi. Nō reira, ki te pura mātou i ngā maramataka Māori, ki roto i ngā kura katoa o te motu, he hate mate. Me ki te mātou i nā ka pai, tēnā, pakamahia, i nā ka he, me whai me aho. Whakamohio mai ki te iwi kāre e paku mohio, tō reo. Te reo tainui, te reo maniapotoa nō hoki. Is that your superpower? I think so. I think so because where there is reo, there is tikanga, and where there is tikanga, there is whakaaro. So I know a lot of kids in my generation who have brought up with both languages, who know both tikanga and who have both worldviews. And so I think that's so important in today's world because not only are you sharing a viewpoint, Pākehā viewpoint, but you also bring to the table a Māori worldview. And I think that's so important because a lot of people today, you know, we kind of focus on a narrative where it's really westernized. So bringing in a Māori viewpoint, bringing in a Māori worldview will open a wonder of opportunities for Māori kids and the next generation of Māori kids. Ānā koera te tuku karere a te ata mihi papa, mō te whakaaro ka ke mai nei ki roto i te papa whenua o Waitangi. E taku hoa tēnā koe, e te iwi no te nui tonu ka huri atu te rākau kia tūmamao. Aira, e te iwi, no reira, kai konei tonu tātou, e whanga tonu nei, engari i tēnei wā tonu kia whakawhiti atu tātou ki te kōrero a te Pāti Māori. We have a media stand-up right before the pōwhiri begins, kia tahuri atu rā tātou ki te whakarongo ki ngā kōrero a te Pāti Māori. Pupuri tonu te iwi Māori tōna tapu i roti taua kawenatara. Ko ngā wero nui ko whakawhaiti tātou, me pēra pēra taku kōrero. Ki te kore ngā wero nui e takoto mai ki bui te aroaro o te iwi Māori, kāre tātou e whakakotahi. Nō reira tika tonu ngā kōrero a wasi, me mataku te motu, kai te kotahi a ngā puhi, me mataku te ao, kai te kotahi te iwi Māori, me pēra pēra taku kōrero. Why have you made the decision to walk on with the Kiingitanga today? Because we are part of Mana Māori Motuhake, so our wakapapa is Kiingitanga, our wakapapa is Rātana, and particularly now it's more important that we stand in unity against what we see with this three-headed taniwha. So koe te aho o tā tātou tai mai. And was that a choice that you... that they were saddened that you were coming on separately from them? What do you say to that? Well, I think it's first and foremost, it's really important to remember that we're not a subset of Labour. 3 years ago, Labour didn't want us. And it's more important that we have the 100% mandate from our people. It's more important that we stand here in unity with those who represent Te Ao Māori, and that's not Labour. Was this a choice that... stronger as an opposition party alongside them, right? We have been in opposition since 1840. Let us put it that way. This has not been opposition in a kāwanatanga space. We are opposition in a mana motuhake space. And so both kāwanatanga, National and Labour, didn't want us. We're the party nobody wants. In opposition, so in government, they don't want us. In opposition, they want to assimilate us. Standing with mana motuhake, we can just be us. And the pātai around why have you done this and why have you done that from our Pākehā media colleagues, does this actually go to show that we still need more education around why it is that a Pāti Māori goes on with their people? I think the fact that people are trying to categorise us as being left or right still shows the lack of understanding of not only who we are, but who our people are, and the way that we've seen politics voting here in Aotearoa. We are Māori movement, and a Māori movement belongs beside its ariki and its poropiti, and that's what we do. Can you explain whether it's a choice that you made? Because in terms of National and Labour,
Labor's accusing National of insisting on going on separately, National saying that that was a choice of the Waitangi National Trust. Is it a decision for each political party how and when they go on to Te It is a decision for a mana motuhake-led kaupapa and movement to move with other Māori mana motuhake movements. And so Te Pāti Māori, we don't actually just see ourselves as a political party. We see ourselves as a Māori political movement. We are the ringa and the waiwai for mana motuhake inside a kāwanatanga space. And if you understand what the Tiriti o Waitangi is all about, is that we maintained our full and exclusive rights to our domains, to our kāinga, to our whenua, and to our people. And so we will continue and maintain that position. This is not about us having to be subservient to a system that continues to traumatise and hurt our people. This is about us now realigning to the mana motuhake space that our people voted for and that our people desire. Rāwari, how te kaupapa o te kawe nei koutou te Kiingitanga o tira ko te Pāti Māori ki rungo o Waitangi te rangi nei? How te kaupapa? Me whakawhai te tātou, te iwi Māori, kia kite te ao, te mana kei a tāua te iwi Māori. Kia kotahi ai tātou. Kia kotahi ai tātou, kia kite tū kotahi ai te iwi Māori, me pera pēr te Pūkōrero, ko te Kingi Māori, ko te tūmoake o te hāhi Rātana, ko te Pāti Māori, ngā mea Māori katoa, me whakawhai te tātou. Ka roa nei tātou e noho wehene, hei kai mate ahi. Ko te kāinga e tuana i ki wainga pārai, hei kai mate ahi. Ko te kāinga e tuana ki te pātū wata, he kāinga nā te rangatira, koe hoki tau mate o whakaeki i te neira. Me tai mai. Me mea ko tāhau e pirangi ki te whakarongo ki te iwi, me hara mai ki te iwi ki te whakarongo. He pera anō ki tō David Seymour, kāri eke ki rungo tūranga waiwai, kāri eke ki rungo Rātana. Pirangi e te whakahui i te iwi, me te kōroro i ngā take nui mo tō tātou tiriti, engari kāri pirangi te putatu ki ngā hui ngā Māori. No reira, ko tāku ki a winitana, hika, kai hea koe e koro, kai hea koe i roto i te muro o te ahi, kai hea koe i a koe e whakarongo ana ki ngā tangi ki ngā ue ato iwi Māori, kai tā wāhi koe, koe hoki te hua o tō tui tēnei rā. Kia ora. The movement in recent weeks has kind of rallied tens of thousands or thousands of Māori together. Are you concerned that by joining up with them that you are politicising that movement and that might create not so much unity within what they have created? I think what we are more concerned about is the fact that in Aotearoa we have the right to display and express our righteous anger. And our anger as Māori isn't creating harm. Our anger is about being respectful and is about teaching aroha. And it's really important for everyone to understand, while we're under threat as Indigenous peoples, Te Pāti Māori must stand where that unity and that call for righteous anger belongs. Anything else, I think, is about these political parties trying to make this about them. We've seen destruction from either or. It just so happens that this government's been really open about it. So Te Pāti Māori will stand with our people in unity in a righteous anger space, which we have the right to as Indigenous peoples. And I think that's what we're here to do. There's nothing else, there's no other agenda. And it doesn't matter how anyone else perceives that. Debbie, what's the overwhelming message from Te Pāti Māori that you're bringing here to Waitangi about the greatest challenges facing Māori at the moment? The biggest message is kotahitanga. And so we make up nearly 1 million people here in this country. Our economy is worth $100 billion. And so this is not just about money. This is about the power of our people and understanding the power of our vote in a democracy. This is about kotahitanga. And the kotahitanga movement dates back right well into the 1800s. And so we will continue to ensure that we pursue the desires of our tipuna who push for kotahitanga, and today kotahitanga. All the rest of the kōrero, we're going to have to wait till what happens on the pai. We won't predetermine that in the media, but ka waiho e rā kōrero tapu ki runga i te marae, and you'll have to stand by Kiriama, he can translate for you as we head into the pōhiri for King Tuheitia. Did you support the messages that Calvin and Penny gave on the pai yesterday? Did you hear those messages and did you support them? No, we didn't hear those messages. I mean, the truth be known, the only messages that we're hearing are from our people who gave us the mandate to not only be here for them, but to speak for them and to, most importantly, listen to their kōrero. They are incensed by this three-headed tanewha. And you've heard the kōrero laid down at Rātana, you've heard the kōrero laid down by our Kiingitanga, and we're here to wakamana te rā kōrero. So I think there will be more kōrero that will come out from Rāua, and I think it's really important that you listen and get an interpretation of what is going to be laid on the pai today. How do you think the government? How do you think the government will be received tomorrow? Oh, that'll be entirely up to Ngāpuhi.
and they are the holders and the caretakers of te whare runanga. My thing is that we have always welcomed people on Te Ao Māori. Te Ao Māori have always done that, and I suspect that Ngāpuhi will do the same as they always have every year. Thanks, everyone. Thank you. Thank you. Tēnā kōrua. Ai, no reira e te iwi ko te reo tērā o ngā kaiara hitakirua o te rōpū tōranga pū Māori, te Pāti Māori, ara ko te Wingārewa Peka, o te taihau auru me Rawiri Waititi o te Waiariki. As you can see, massive stand-up, media stand-up. We have all major networks here in Aotearoa come to see te whakaeke mai te Kingi Māori atu heitia. O tira te Pāti Māori ki runga o Waitangi. We have over 150 of the Ope Taua to welcome King Tuheitia on to Waitangi. But also we have some outsiders, not so much outsiders, but anyway, we have Aukaha News, Māori News regional program, and also our very own Te Rito Cadet, Maioha Pānapa. Maioha didn't really answer my question the last time I asked her, but we'll ka waiho katarewa hia te rāpātai ki tana pinati, mana tonu e whai whakaro mehe mea e whakautu te mahi. Kia waino, kia whakawhiti atu kia kōrua moko, kōrua ko Maioha. Ai, tēnā koe tū, kei ko nei māua ki te taha o te papa o whenua o Waitangi tēnei rā, i ki te ana māua ki ngā reo o Rātana e whakarite ana nei. And John Campbell, of course, also just walked past me, and here he is right now about to come along with us. Kia ora. Do you want to just come and have a kōrero with the whānau that are watching with us? You come, kei wainganui ki konei. Come over here, yeah. I didn't know you coming. And Steady. God, classic. Just typical coloniser. Oh, no, tangata te riti, tangata te riti. Yeah, so lovely to see you. How are you? Oh, hi. Yeah. But most importantly, how are you, and how many times have you come here to Waitangi to celebrate alongside the whānau here? I don't know now. My first Too time. many? Yeah, maybe 30 years ago was my first time, and I've come most years since. I love it here. I love it. It's a truly magic place to be. Ka rawe. What do you look forward to the most every year? Learning. I'm still learning. And also talking to people. I mean, nearly everyone here knows way more about what's going on than me, right? And also, there's an incredible manakitanga here, isn't there? Incredible kindness. Even the years when people are justifiably angry, there's still a fundamental decency of the heart, and people welcome you in ways that are extraordinary. I love it. And look, as you know, Kiingitanga are coming on now, of course. And so, you know, this is a big year. It is a big year. You're a person that loves to be on the ground talking to the people. What are people saying to you around the kaupapa this year? Well, I think it's the spirit, it's the spirit from Tūranga Waiwai, right? It's the mana motahaki. It's about by Māori for Māori, about solidarity, about... And that feels really aspirational and constructive to me. It feels really powerful to me. So that's what a lot of people are talking about. I mean, it's sometimes hard for people to get a word in because I won't shut up. But no, we love having a kōrero with you. It's so lovely to see you. And it's also so awesome to see you at each kaupapa that we have here. Yeah. And now, we're going to bring Moko back in just to give you a bit of kōrero as well. Steady, Chief. So that's his turn now. I'm going to hand over the mana to him, and kei a kōrua te wā. Just a quick pātai. So lovely to see you. You too. Thank you for having me. Thank you for having me. Well, you're actually on live now. Yeah, we haven't met. We haven't met. Kia ora, Chief. Moko nui arangi. Kia ora. From Aukaha News. It's so lovely to meet you. Yeah, you too. Just a final pātai before you take off. Do you have a message to the new government in terms of the stuff that they're using Te Ao Māori as a political football for political gain? I've been getting into a bit of trouble for giving messages to the new government. So I would say my message to everyone is we can do this. We can do this, eh? Arai, there you have it. Yeah. Campbell, you can do it. So lovely to see you. Thank you so much. Kia ora. Kia ora. Thank you for having me on. Arai, te whānau John Campbell there with some wise words. E mihi ana ki aia kua tai tangata tiriti mai ki tā tātou kaupapa I tēnei wā. Mihi ana ki aia ni. Ana, pai rawa te ki te iaia, ia kaupapa nō hoki. Koe rā te tangata tiriti hei tauira. Pono, he kanohi ki te i ngā kaupapa huhua o Te Ao Māori a John Campbell, nā reira e mihi ana ki aia. Ka huri atu te raka ki a koe hoa nā te mea kei te whakarite tonu te ope nei a te Kiingitanga, a te tumuaki o Rātana me te tumuaki o te tumu heu o ngā tutu wharetoa nō hoki. Nā reira kei ārātai te wā.
Ai, tēnā koe, tēnā kōrua, mai o hā kōrua ko Mokonui Ārangi, i tā kōrua āta wete wete i ngā kaupapa nui o te wā. As you can see by the pictures, we've got a massive people i nā te tini ngero o te tangata, ko tai mai ne mangu pai te papa I haina hia I te tiriti o Waitangi. As you can see, we have ngā pau nui o Te Ao Māori, arā ko te Kiingitanga tērā, arā ko te hāhi Rātana anō hoki tērā. Koinei te tahi kaupapa I mahuta mai te karanga te kingi, kia kotahi mai Te Ao Māori. I tanga te kāwanatanga whakahe I te nui o ngā kaupapa Māori ko te manatū haora Māori, tētahi kaupapa, ko ngā ingoa Māori o ngā tari kāwanatanga tētahi anō take I pērā ai. Nō reira I te mutunga, te hiku mutu o te tau ko mahua ake nei, I ara ake te karanga a te kingi, te paki o matariki, kia hui hui mai ai Te Ao Māori, ki runga o tūranga waiwai, I te marama tuatahi o tēnei tau. Nō reira I āta kite atu I tērā wero I whakatakotoria ko tōna te kaumārua mano tāngata I tei atu ki tūranga waiwai. Ko te kaupapa tuarua I whai tērā hui, te hui āmotu arā, ko te hui ki Rātana. Anā me te kōrero a Rātana. A kāti te iwi, kua timata te takitaki haere o ngā wero, kia tiro ake tātou, kia mātakitaki ake tātou. Al gives a green light.
Pāti Māori. Nō nā tata tonu nei rātou ka whakaeke tahi ki roto o Rātana ki te paonga ariki. Kei konei anō rātou te Waitangi e pīkau wana i tērā kaupapa o te kotahitanga ki Waitangi i tēnei rā e hika mā. He kaupapa nui whakaharahara nō hoki koe nei te wā tuatahi kua whakaeke mai te Kiingitanga ki roto Waitangi. E hia ki nei ngā tau te huri tara te wā whakamutinga te pai mai ki konei nā reira. Ai he kaupapa nui whakaharahara tērā, whakai mai te tini me te mano ki te whakanui i tēnei kaupapa i runga i te karanga o te kaupapa. E rangi paki he rangi a tātua kei te atu i te haukainga e rārangi mai ana. Ka whakākahu rātou i tēnei wā, ka rite, ka pōhiri mai i tēnei uti. I runga i tēnei kaupapa nui whakaharahara.
E honore, e kororia hareruia ke au ho ngā mano. Tua ururi whai oio. E maunga rongo he manaki ata whai runga e te mato te whenua. E whakaro pai, e whakaro nui, e whakaro roa ki a tātou ki te tangata. Mea ana te karaipu ture ki te tangata e pāngi ana te atua. Te take e rāhui, e rātapu. Mea mai oku mātua kia hau, ko te karake ki te atua te mea nui o roto a tēnei rā. Mai te timotanga o te rā, tāno mai ki tēnei ahi ai. Ko i au te tūnei, ko i au te tuku atu nei, te reo whakawhetai, te reo whakamoimiti, te reo whakapai, te reo whakanui kia ia. Ki te atua ora, te atua mana, te atua tapu. Mō nei pai ka tauiho, ana manakitanga, ana aratakinga na raniatanga. I runga i tō tātou kingi tēnei ko eke nei. Runga te tūmaki tēnei ko pai nei. I runga i te manuwhiri tēnei ko eke mai nei, runga i te papa takotu i honei. Mō reira, te iwi maranga whakatiaho. Ko tae mai te maramatanga. Ko mai angi te kororea te atu ki nua ki a koutou ki rungi a tātou. Kia matara, tino hea atu, kei te hui mai te nuinga kei te whakeeke. Ei hoa koa e tomo ki tau whare tapu, koa e hoki e piki ki tau maunga tapu. Ko ia tapatai ana te ngākau i tiketa mai e kōrero pona rei roti tōna ngākau. Ua kina mai ngā tatau o te tika ke tomo atu a au, kia whakamoimiti ki a ihoa. Ko tātātou himene e tuatai whakāria mai. Ngāre muri i o aku karakia, ko te pēne Rātana ka pāho mai i tā rātou whakarite mai nei e hakope noho mai nei. E tū tātou mo tātātou himene whakāria mai. Kāria mai.
Mātou, e huatongi a mātou, e tō mātou matu e te rangi, e a tapu tau ingoa. E a tā mai tau ranga tiratanga. E a me te e tāu e pai ai ki ngā ki te whendua, e rita no ki tō te rangi. O mai ki a mātou ai e nei, he toro mā mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara. Me mātou hoki e muru nei o te hunge hara ana ki a mātou. Au hoki mātou e kau ea ki whakawaia. Engari whakaurangi a mātou i te kino. Nau hoki te ranga tiratanga, te kaha me te Pūkōrero, ake. E noho koutou. Titero ho mai ki a mātou e te atua mātou hui nei. Tō pononga tō mātou kiingi, tūhei tia ko tau mai rautai ko te makau ariki. Tā tui hoki te tūmaki ki a mano au ko eke mai nei roto i tēnei rā. Te ope whakeeke. Whakaahua mai nei te wahanga. Ki te Kiingitanga, ko tau, te hae Rātana, ko tau, me te tōranga pūpāti Māori tēnei ko eke mai. Titero ho mai ki te ui nui, ko tau mai, i runga i tēnei marae, tēnei papa e karangi honei. Tēnei mātou te tuku atu ene inoe a mātou ki tia ho mai tau māramatanga rungi a mātou ka toiroti tēnei haura, a i ngā rātakoto i honei. Ka inu i tēnei ki a koe i hoa rungi tingo o tāu tama, ko mātou kai whakora o i ukaraiti. Amen. Tā, mā koutou e me tā koutou waiata. Nice to see
te atu e kore nei tā te whakaaro me o koutou kā koutou te hiringaro. Ki uru i te mātou te awa ki te atu ki tānata mokotai ki tō tātou ari ki kia hiukurati ki a mau. I au pūke kote katoa te manake a te atu kaharawa, te matua, a te tama, a te wairua tapu ae nei ake tonu atu. Amen. E kau ki te tai e kau rā tau le mai a kura o te maru kau mō marara i au au ki a tu te aurara kura o tau tau rangi tamata maruru a nā te karau a tōku hoe. E au heke ana te toro tutu ana te huka tangaro ki te puhi o tukura te puhi marei kura o taku waka. Uti tiroi hau ki te poiu tā ki te poioa. Hiki tūrangi ana. Te tuku o te ho. E au heke anu te tara tutu ana me huka o tangaroa. Te puhi ma tukura te puhi marei kura o taku waka. Hiki tiroi hau ki te poioa tā ki te poioa. Hiki tūrangi ana. Te kakau o te ho. Ha 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 nuku koi. Neke rea e nuku koi. Neke rea e ki a te mara tai a. We hone te tua e ki ki kaura. Rama te pai, rama te pai. Ina māku te iro māku kalakia. Nuku tahi. Te tahi o anu te whakatau a te rai taku māwahi māmihi. Ki runga i te mana, ki runga i te tapu. Ki runga i te hi, ki runga i te wehi o te rangi rei. Ka runga i te whakaaro, ko tahi rei tātou katua. Ki tāna mātu kai tōku reo kai tau whakatau mai. Ki runga ki te Aukaha, te ao pōhiri o te rānei. Kei apu iti, kei apu rahi. Kei apu whakamata pūna, whakatamara i te rangi. Whakatamara i o ngā mō ngā puata. Hūri ora pai ki tawa au tiki tiki tāna. Mērta mai tōngaru, ki hei, mahuri ora. Te maki o watai. O tatai te wero te tua tetu. Te tino moko puna o rāhiri. Hariki nui. Tūhei tiria. Ngau mai. Hoki mai. Hoki mai rā ki runga i tēnei tōwhenua. Runga noi ngā moi moia. A te pue a herangi. Kia whakakotahi. Te ao Māori nui tonu. Nei te whakatina na tanga. Oe rākau papa. Haere mai. Haere mai. Haere mai rā. Ka pito hona ki kona ka hoki mai kia koe tai wā kene.
te taratara ki mo ti pokako. Akatahi ara ngā tiki o tūtera mahurangi. E manu kawe ngā ki o tō kawe e o ngā kōhura sa tau ki ngā o raka māmara ki tauna te tapu te hiri e whai mai rā kia. E nā pia whai pā te apatu mai te kōrero a te pārena ki hauhia te rongo e kore mau te rongo. Hakarani ka ngā puhi ka tūpa tai haruru te moana. I hoi ai e ngā tua e kirero ki pūtāwiri. Kama te kirero pa te he makaora kirero pa te hukura rongo tai e tōna ki oho mōrunga. E au here toro whai mai rā kia. Turuturu a tai, turuturu a ta. Whono tū mai te tōki a hangi e. Ui e tai. Harapera mai te tangata peke. Tēnei te tuake ki te tautoko i ngā mihi. Kouta kirungai a kouta, kirungai a tātou i tēnei rangi hapahirahi. He mihi tuatai e re kaua tuana ki te toi o ngā rangi. I nā rā he iwi tātou ka mana ki hira nuitia. He iwi tātou e piri tatana ki te ao wairua. E rongo ake ana i ngā kupu, e karae, te kita e mihi atuana. O tira, hei te tumua, tēnā rawa tukoi. Koutou, ngā kai hautu o ngā waka wairua kua tau mai tēnei rā tapu. Kānui rā te mihi atu. O tātou rā tēnei tānikoniko atuana ki te wāhi ngaro. Te wāhi ahu mai ngā manakitanga kānui rā te mihi. Kānui rā te mihi. Ka tautoko ki ngā mihi ko meinga ki te hunga kua poto atu rā tau ki te pō. O tātou ngā te kai tānui koriro atu. Ngā mate kua tangihia rā koutou, toi a mai ngā mate ki kone ki atu hono ti o tātou mate. Weno rā te kōrero ki a rātou e o tātou mate haere mai hae. Haere i runga i te ngumurutanga o ngā tai o mai hirani. Haere i runga i te ara e tā poko maina e te atia maina. O pukina mai rā te aka e tāre maina i te reirunga mōrere hi atu. Kia taua ke rā koutou ki ngā ngaru tai e papakitu ana. Haere ki te tāpauro hine nui te pō e hora mai ana. Whainoi o tātou mate. Haere koutou, haere koutou, haere koutou. Ka tika hoki mai ngā mihi ki a tātou. E karae te kingi, pepe i a rahe kore. Kingi tu hei tia pōtatau te whero te tuawhitu. Tēnei te tautoko, i ngā kupuku au te kirunga i a koe. Ki koe a maira ngā tapua i o tūpuna mātua. Takahitia maira, te nukuru o te whenua kia hau mai koe ki tō whare. Ki te whare tapua ngā puhi e mihi atune. Haere mai, haere mai, haere mai. Kaurua ko te makau ariki. O tira ngā mana nui. Ngā taniwha o te matu. Haere mai, haere mai, haere mai. Haere mai ki ngā tai e horane. Hakai nā, ai haia, i te hari a ngā puhi. Hei whakatau ake i a koutou. Haere mai. Tērā te kōrero e meana nā taku pōtiki, koe tiki atu i te tahatu o te rangi kuku mea mai. Haere mai, haere mai, haere mai. Haere mai rai ngā taniwha. Haere mai ki ngā wairukuruku o ngā taniwha i rarone. Haere mai, haere mai, haere mai rā. E kara e te kingi ka mihi ki a koe. Ka mihi ki a koe te āhua ki te hui. Nau i karanga. Kua tainu atu ki te wā. E whakakotahi ei tātou. E moe ana i te mahi a te taumata he whakatau manuwhiri. E ngari i tautau ake te kai kōrero tuatahi ki te whakaputa i ana take. Me hamahama te rino e werana. Ka nui rā te koa i te āhua ki te hui. Kua tainu atu ki te wā. E whakakotahi ei tātou. E maiangi ake ai tō tātou rangatiratanga ki runga. Tō tātou rangatiratanga no mua i te mana kāwanatanga. Tō tātou rangatiratanga no mua i te tiriti o Waitangi. Tō tātou rangatiratanga no mua i te whakaputanga. Tō tātou rangatiratanga no mua i te tāinga mai a te Pākehā ki tō tātou whenua.
Nā reira ka nui rā te hari. Engari me whakapāha atua a perahama ki a koe. I tai atua hau ki Waikato. I te rā inua i te hui. Engari te waenga nui pō ka tangi mai te waia. Kua whānau mai taku moko puna tuatahi. I he mai hau i Waikato ka hoki mai ki te kāinga. Ka ki te au i te i ngā kōrero mo te hui. Tā kiri tū te kotahitanga. Tā kiri tū te mana motu hake. Ka huaina taku moko puna tuatahi. Tā kiri tū te ata. He ata anō te ata e ao mai nei. He ata anō te ata e ao mai nei. Kua tainu atu ki te wā. Te kaungātahi noi ho tau e toi ana. Kārua rautau no te tāmokohanga o te whakaputanga. Te kaumaono noi ho tau e toi mai ana. Kārua rautau no te tāmokohanga o te tiriti o Waitangi. Me whakakotahi tātou. He tau whakahirahira ngā tau nei, pupuhinga ngā te ngiha te, ngā waro me ngā mangu o te ahi kia ngihai. Nā reira hoino tēnei, e tau toko atu nei ngā mihi, kua tau ki runga, ki ngā ropu katoa ki te ana. I o tātou huanga no te moana nui a kiwa, no tātou tahi te moana nui a kiwa, tō tātou tupuna tērā. Nā reira haere mai rā koutou, ka tīhora e tātou ngā, tātou e noho tahi nei. I raro i te pakinga o te rā, mangu haere nei raro i te ihinga o te rā. Tēnā koutou, kia ora tātou. moana I pipiri ka tarefua. E mihiana ki te whenua e taki ana ki ngā pānga whakapoa. Korohihi po korohihi au. Ruaroro I tūria ki te matahau no tū te vitamini, o tū te wamawama, o tū hakaputai nei te whengi au kia putaki te au marama. Ka ti hewa mauri ora. Ti hewa uri uri, ti hewa nako nako. Ka tau hā ko te raki e tūi hone. Ka tau hā ko te papa e hora āhene. Ka tau hā ko te mātuku mai I na rotonga. Hoi ai rukuhia mana wapau noto. Hoi ai rukuhia mana wapau waho. Hoi ai rukuhia ke hokatina ke atina te morei Hawaii. E pupu ana hoki e wawao ana hoki ke tau e ratu ki te raki.
e ke whanuku, e ke tangaroa. Hono, nei te toki a hau ie. Huie, ai ie. Ia tatako hea ke te ngā mōwhiti ke ki te tika o wai. I te tuatahi, e tuku tonu ana i ngā mihi, i ngā whakawhetai, ki tō tātou matua ora tonu nei te rangi. Mō nai manaki a koutou, manaki a mātou. Koutou i haere matara mai, mātou i haere tata mai. Kia huitahi ai kātou, i runga kia ruarangi e takoto nei. I runga anoi tēnei kaupapa nui, ka huitahi ai tātou, ka kuiti nei tā tātou noho i te kākārauri o tēnei rā. Ka mihi atu rā kia koe, e te pihopa, nā nai arataki atu nei a tātou i tēnei. Ahi, i whakatū wheraki ai ngā mata pihi o te rangi. O ngā hihi o te rā e tōku tēnā, o te ora tō tātou matua nui te rangi. Āre te kāmihi. Kia piki mai i taku manu, kia kake mai i taku manu. Ki te taha o te wai nui, ki te taha o te wai roa, ka tū te rupe ki tai ka waka keke, ka waka kaka. Nau mai, a hu mai kua tai mai rā koutou. Kia tū he ngananga nei te pū ka whekiti ka whekaro. O te mata o te hunga ora. O te mata o te hunga mate, māku kia rā tū he tua tangi kia, he pai Aukaha. Kia rā. Nā ku hi koe mai kia ka hui atua ku kamohi, kia kite ai e au. An papa o rāni. Ka whekiti whakwenga o koutou tai mai nei. E aku whanaunga, me whena te ki. Haere mai rā tātou, whakanui a tia tātou, i tō tātou tūtaki-taki i tēnei aki ai. Tā runga i te tono, he tohu nā te atua, kia hui katoa tia tātou, ki runga i te marae hoa kēnei, ki runga kia rua raki. Tīkau nia mai ngā pare kawa rātu mai whakawahawaha nei kei runga i o koutou pohowhiwhi. Kia tangi ngā tahi tia tātou ki ngā mate ngā koutou i tuku ki te kōpua te whenua i ngā rangi tā kene. O tira ki ngā mate maha, o roto te whare tapu i roto o te whare apuhi, mai tamaki ki te reka wairua. Kia ki ai kāia. Kia rātou mā haere mai haere. Ko koutou rā ko ngā kai whati ki kai whati kōrero. Ko te awe o te rangi, ko te awe o te whenua. Kia tū pia mai kia piri, kia tū pia mai kia tata. Ka whiti rere, āmanu ki te pai au enuku. Ka tahuri mai o koutou mā taki mutunga, ki te ao mahua ke nei koutou ka wheniko, ka nunumi ki tua. E moi mai rā koutou. E aku whanaunga. E mihi atu ana. Ki te mokopuna a rāhiri. E kala rā hui. A tia huaina mai e koe. Ki ana tupuna. Kia reitu. O tira kia mai puku. Kia tolongare. O tā kui tiki nā tuai. O te tupuna nui tarahiri. Hei kāhui, hei noho ai he whare mā. Nā reira, hoki mai te kai. Ki taku mahara, koi watau, te roa mahua mai koe. Ko hari katoa te motu, ko hoki mai nei koe, ki ronga ia Waitangi.
Hoki mai rā. Hoki mai rā. Hoki mai rā I te mea he kaupapa nui kei nui I te alaro. Me tā tātou mōpio. Kia la pukau ake I tētahi huarahi. E tai e tātou te aupiki. Kia puta ai te ihu. Kia puta ai tātou. I ngā taimahatanga kei utaina ki numai a tātou. Tu heitea te tuawhitu. No mai hoki mai. Ko koe ka arahi atu I te motu. I rua I ēnei arumanga. Kia poka kotahi a tātou. Ka tae mai te kāwanatanga a te rangi a pōpō. Ko tahu ki kia tātou. Mamaki hia te manuhiri. E Hawaii te mea, e mea mahau kia tātou kia roi kore. Tuku nā tuai te kōrero. Kaua nā tātou e taka ki tā rātou taumata. Kaua tātou e heke ki tō rātou taumata. Engari, o tātou whakaro mai ami ki runga. Kaua e whakau tū te kino ki te kino. Kaua e whakau tū I te he ki te he. Hore he patanga ka puta I tērā uatanga. A tia te riri kei roto I a tātou. Kaua patua te riri ki te riri. I ki te ei tātou I tētahi tauira. O tērā uatanga, ko te whiti o roa mai. Kia noho tonu tātou ki te Māori, e tanga e rangi o tātou whakaro mai angi ki rua. Haere mai rā tātou. Ka whakatako tongia I ngā kaupapa ki runga I te papa nei. I o tātou hie I o tātou tūmanako. Tōhuni atu kia rātou I o rātou pōhau-hautanga kia tātou. Ka rāpua tētahi pī wata-wata e tātou hei putanga. Nā reira he katono I hotaku Pūkōrero e whakarāne ake I ngā kōrero pōtime I te hora ki mai te papa. Me te rangatira o ngā kōrero me tēnā taku ki e tautoko ake nā I ngā mihi pōtine I te hora. Ua Pūkōrero mutunga kia koera hoki e te makau. Tēnā rā koe e aloha nui tiana e koiwi Māori. Puta I te motu. Māori tū, Māori oho, Māori tau, Māori ora kia tātou katoa. te tukuake nau mai kua tau. E karai rā wiri, nau mai kua tau. Kuri noa ka apiti hono, ka tātai hono. Ko te matau te hunga ora, rātu kia rātu he kuratangi, kura mane, rātu kia rātu he kuratangi hia, he mai mai ao kia rātau.
O tātou ngā mahu e tanga i o rātou mā. O tātou e takatū nei hiru me te mata te whenua. Huri noa i tō tātou mana i aloha. Ia ko whanaunga tēnā poutou, tēnā rā tātou katoa. Tātou nā tura te toko Pūkōrero kia poutou. Te whakitiri tērā, te whakarānguna mai e koe, te pōkiro tonga kā e ke te kūra Hawaii. I ranga tā tāonga te tai au te ao Māori. Angarua ki e te tautūranga urangi te matawe te matawe kau. E tuki e rapa i mira kei ngā te ata e rei kei a whāwhānui kei a whāwhāroa. Kai te au te pue kam te amaru ai e. Te pau o turangi o tū wakai. Awai a o ki a oi kupi a oi raui e. Oi o mai e tau me tanga ki mina pūki te whakaruka tū ki te wharangai tū. Ia whakauru i a mātau takapau ka ora te takapau ka ora. Kia puiti kia purai, tēnā putau, tēnā kautau. Whakatau mai rā i a mātou koe ke mai rā kirunga i a kautau i tēnei rā. Whakatau mai rā i tēnei rā kura o Parihaka. Ko te kia atu e kua pai au mōru mai te tīkanga e rātana roto i te raukura. Ko taku raukura rā e manawa nui te ao. Ka āpiti atu rā ki ngā kōrero i whakahuai rā koe e te pāpapa. Ka kōrero a te piti o mai, ka kōrero a tuku kāpai. E utu te keno i te pai. I roto i ngā tau e hea i ngā toto i re rai kunga i te mako te whenua. Nā runa i te pahanga. Karare te toto. Ka kia atu, ka puru te batu, ka puru te toto. Nei ngā tātau a Parihaka, nei ngā tātau a Taranaki. E mihi kaupuna ki a koutou, whakatau mai rā i a mātou, whakatau mai rā i a mātou i tēnei rā. Tēnā koutou, tēnā koutou. Ana mai rā tēnei, hei tuatahi tanga, moe te heke roto i tō mātou rō, mihi mai rā ki a tātou, ngā wau waitata. Kia rā mai kia tautoko ia, a pupu, a kōrero, kia tangi hia atu, oki, aroimata, aope ki runga i tērā hunga, kōmene atu ki te pō. Ruku te atu rā, ki roto i apuna mai mahara. Ruku te atu rā, ki roto i ngā tau, nunui, ngā tau roroa, ngā tai mahatanga ki runga i a tātou. Engari tātou nei, e tuake, e ora ake ai, e kano hiora, pōrā tauma. Mihi mai rā te motu, mihi mai rā ki a mātou, mihi mai rā e tapu ariki. Tēnei ko te mea ki a koe karangi a rei rā, ki a mātou, ana ko hara mai ki a tautoko hia, ai tēnei tainga mai o tātou, i tēnei tainga mai, a te iti, a te rai, a te katoa. Ngā pui tangata, ngā pui whenua, ngā pui teingu, tēnā anō te mihi ki a koutou. Ko wāwahi mai rā tēnei Pūkōrero mā tātou, tēnei hei timatanga i tēnei taha, nōku anō te honore, nōku anō te pui. Ka titiro ake au, ki te tui, ki te nui o te tangata e kotai mai rā i tēnei wā. E hotu ana ngā kaua manawa ki tērā, a te hua. I pakanga, i ngā tau, I mua, i te karau, mō ngā tau e hea nei. Ngari, ko tai mai rā ki a tātou, kia pakanga tonu ai te pakanga. Engari, ko te utu, ko tō tātou whawhai, ko te rangi Māori. Huri, i a tātou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
Ora ira nei te tainga
hei tuara, o tō tāta nei ki, a tūheitia. Hoi no, te whakaro nei e mo tēnei me te kotahitanga. I tērā atu rautau, i tū ai te kotahitanga i Waipotu Marae he tauna. I tatu, katoa ai, ngā iwi a te motu. Nō reire hari te mea, he mea hau tēnei te takahitanga o te kāwanatanga i a tātou te Māori. Hoi ana ko te uauatanga o tērā whakakotahitanga. Ko takau tau noa, tērā whakapiringa, tērā whakakautanga. Nō reire ko te pātai ia ki a tātou te Māori. Me pehea rā tā tātou whakau i te kotahitanga ko ki te nei tātou i tēnei rangine. Me pehea tātou te wangi atu rā ki ngā whaitua, ki ngā kāinga, ki ngā akau. Me pehea tātou nei whakau i ngā kōrero ko kōrero hia nei. I tēnei wiki nei. Nō reira hei whakaarotanga mā tātou i ngā iwi o te motu. Haere mai tātou o te whawhai. Haere mai tātou ki te whakatako te he kōrero. Me ngā whakaaro o te kāinga. Ko kawe mai nei ki a koutou ngā puhi. I tēnei te marae a tea te umu pukapuka tūmatauenga. Anei te wāhi pai kia kōrero tahi ai tātou e nei kōrero. Tō reire e mihi ana i te ahuatanga o te Kiingitanga. Anei, a mahinārangi, te tūtahi, te tūronga, te whawhai tia i tēnei whawhai nui. Tō reire a karawhiti tau wā tātou te iwi Māori. Karawhiti tau wā. E mau a tēnā koe. Tēnā koe e tōta tūtana. Katoa nā iwi a te motu kua haere mai. Kua haere mai nei nā rungi te whakaaro kotahi. A tērā te whakapūmau, te whakaputana, e te tiriti o Waitangi, kātahi. Kārua, ka pērā, kātoru, ka pērā. Nō reira koera hoki ngā kōrero. A ngā iwi, ngā hema ngā iwi, kōrero mai tātou, ngā kaupapa nua te wā. A ngā ko te tiriti, ko te whakaputana, te tuatahi, te tuarua, te tuatori, te tuapā. Nō reira tātātou nei tāinga mai tēnei rā, e mihi ana ki a koutou ngā puhi. Koutou ngā kaitiaki o te tiriti e te whakaputana. Anei te iwia, ngā iwia te motu, kua rangonga, i te tongo, i a koe pita, i a koutou. Kia haere pēnei mai, anei kua tatu mai, te whakatutiki mai, te kaupapa, tā tātou nei kaupapa i tēnei rā. Nō reire, kia kaha mai rā tātou te iwi Māori. Tātou kua haere mai, traua mai, kuia mai, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai. Tēnei te wāhi, tika, te tatu mai nei tēnei rā. Te kaue mai nei ngā kōrero, ngā whakaaro. Kia pukuni ia i a tātou ngā tiki ngā kui mākoro mā. Nō reira, anei a kahunu e mihi nei kia koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā hui tātou katoa. Tēnā pune te kura hau, te kura whanake, te kura i rara i a warua. Ko te kura nui, ko te kura roa, ko te kura o tawhete nātu hai pō. Tēnei te tira hou, tēnei hara mai tei, ko te ukurani, ko te whatui a piti, tau pai e tāpā ki te tai a tei. Ia whakangungu a koe ki te kahi katoa, te tūmata pūru, i te karaonga o ngā tātai rora e tā hau e kupe, e wai hoi te ao te. E ki ake kake ake i te tai hua rewa, te ara o tā whake, e tiki a ki runga i roko hina tūra mai. Pakaka hapai a maui, he wahai whawai, taku i te kuro, tū taku tāne kuro. Orua ko te tau e. E tikana te kōrero, he kōrero tēnā, mo te ururangi. E uri nā te whati apiti. Nā te whati apiti te ki. Te pokaiui kanoi ki te kanai, ka whapai tonu mata. Nō reira nā runga i tērā, me te mea no hoki.
ka whakanunua ki te tūmatakuru ki te taraunga. Koe ranga whakamātautau o te kāwanatanga hau kua whakapā mai nei ki a tātou no rere kia kaha, kia mai, kia manau nui, tātou i a tātou. Whakamutunga. Ngā mate, tēnei rangi nei, i kawea mai, te mate o Moana Jackson, ki runga o te ti. No reira, ona whakaaro, ana mahi, te whakapara nei te hurahi mā tātou, ke whakamāmake te hurahi mā tātou, te whaiwhai haere, tēnei mea te rangatiratanga, te mana motuhaketanga. No reira e tikana kia tangi hea o tātou mate, moana haere koutou ngā kaputi hono tātou hono rātou kia rātou, kaputi hono tātou hono tātou kia tātou hurina tēnā koutou, tēnā hui tātou kato. Iarangi! Wāwai taku tauai e pōkiuta! O ia te awa tapotu ki te mōwana māwai e tō, māku e tō, māwai e tō, Wakingi tu heitia e tō. Māwai e tō. Mō te whakarangāke e tō. He tarawai nuku, he tarawai rangi tēni a mōnua. Nau mai e tāne ka kautaua. He mātaki nā e koe. Te tini a te tangata. Te haka e kenei. Ki runga wai hihi. Ki runga wai haha. Tūruki, paneke, paneke. Tūruki, paneke, paneke. Ei, hawai te toki ki mai a Waitangi, hawi e hui ai. Ai. Hara mai hara e anui ki te hau atu matauenga. Ki nā tura ko te kawatua tahi ki te kawatua ngā huru. Ei e te kauai toki a tāne mahuta kāto para. Tō pai ho te karamui angi tuatini ko ati pia te karame ai teuru. Hura tūtawa mai rua tūtawa mai ra. Tūtawa tone mai ngā take ngā pū ngā wemari tō te rā kaunei. Tūa hiki nuku tūa hiki rangi. Te pai a ke are huari ki kia pōua tēne ke o tēnei rā kau. Ka tiri a ka whawhai a ka whawhau tonu. I te taro hine titama. I heiko i a tui te uru a te rangi e. O tiki a pua te wero i te rangi nānei whakauru a tui te hāki te ira tāngata. Ia tāu mai te heke ngā te unuhanga marere a te rangi. O tēnei te kapua, o rangi au, o pūhorangi. A mui a te kūrei mōnua. Ka puta ko ho mai rangi. O ho mai rangi rua maturangi tanga hautapu maua ke tapu uru i karaki rapu. Hētua matua. O mai tawiti tanga te kapua. Kau matama mai tawa ke mai tahanga wenu ko mai raroto ngā rangi ti. Nā rangi ti ko ka watapu arangi. Nā ka watapu arangi ko whiki arangi. Ka mai a whiki arangi ki a ue pasi. Ka puta mai ko ue mare. Whiki a ki te taitoi rau. Mehe mai ki a whiki a te rata kenei. Ka mai a whiki arangi. Kia rere iau. Ka puta mai ko heke mare. Whiki arangi ki te taitoi rau. Mehe atu ki a whiki arangi. Ki te uru. Te rata kenei ki runga i a puta. Awai a piki arangi. Kia rā kaiti. Ka puta mai ka tamakari. Nā tamakari ko piki au tuarua. O nei, hanga ati piki au. Te wakaeke nei ki runga i a piki arangi i tēnei rā. Mihi mai, mihi mai, mihi mai. Puta i te kōrero taku. Rāmatina. E
Te tautoko hia I te kaupapa. Te whakakota hia I a tātou. I runga o Waitangi. Te wāhi. Haina tia ai. Te whakaputanga. Te wāhi. Haina tia ai. I te tiriti. Hai ahara. Hai mana motuha. O tātou katoa kua tai mai. Mehe mai. Karanga mai. Mātou hoki a māti piti a I tai atu nā. I te wāhi whakamau mahara I a moana. Kara Rātana hopu mau. Ia enet. Kora warau o tēnā. E whawhai e nai mā take. Mō te tiriti o Waitangi. Mō te whakaputanga. Hei hara. Hei oranga mo tātou. Kāre koe rungo ai koutou nā kōrero nui a te arawa. I te hui a motu I karama hei tō tātou kingi. Me te tika hoki. Ngā kōrero I wānama hea e te arawa ki te arawa. Wa hōhana katoa ki ngā whakahaerenga. O tēnei kāwanatanga. Iai anō wai hoi kona. Pata kusua hine ene taxwera. E whakamāra atu. I te kāwanatanga. Te waka tai mai. Te kāwanatanga. Mono wā te tohe. Kia tātou anō. Ko te tohe. Ki te kāwanatanga. E harei te tohe. Kia tātou. Iai anō. Mihi mai. Mihi mai rā. I ngā rangatira. I ngā iwi a te motu. Te whakaeke nei ki runga I a poutou. Mihi mai. Mihi mai. Karanga. Anō nei. Nei te kawe a mai ngā mate. Nō te haukainga. Āna rurangi heua. Tētahi taniwha. Kaha nei ki te whawhai. I ngā wai moana. Ki te kainga. Anga muni huata. Te toki. Te mātanga. O te kapahaka. O te kau. O te poi. Ko ngā taniwha whakaako ia. Ki te haka. Kuau. Ko pikia. O ngā taniwha. Whakaako ia. Ki te mahi poi. Kuau hoki. Atu haurangi. Iai anō. Wēnei mate. Te whāriki ia rungai. Te whāriki takapou. A māta he mihi hia. Hei tangi hia. Hei poroporo ai ki tia. Kāia te wāhi kia rātou. Kāia. Kāia. Ai aita. Kāreira. Ai wakurahi. Hara tēnei te kukumeno ai ngā kōrero. Anei hoki ngā rangatira hia I ana te. Te tūwhera te horaina I ngā kōrero. Ki rua I te marae ātea. Guri noi tō tātou mara. Tēnā poutou. Tēnā poutou. Tēnā tātou katoa. Aure te aroha ki tāku nei manu. I tō manu a kei. Te ahi tātomo ki te whare taku a te kawana e hoa mai e tiro I ai horana. Te roto
e re re atu nei. O reira, ngā kōrero ato kuraua, ia te pō kiha. Tā te whare wānanga, e mai oha. Tā te whare pūkenga, e māramatanga. Tā te whare tapere, e manako. Tā te whare tūtaua, e tiaki. Tā te iwi māo, e pai. I ngā noi wē rā kōrero, kuri noi tēnei marae o tātou. E nā puka, e nā puka, e nā tātaka. Pai. E te iwi o te reo tērā o rehua mihaka o te arawa waka. E whakautu nei ngā kōrero kua puta I te pai kōrero, te taumata kōrero o te iwi o Ngāpuhi. Kua taira tātou ki tēnei te pita whakamutunga o tēnei whakapāhotanga motuhake. He oi anō haia pōpō ka hoki mai tātou ki konei ki te wāhi, te whenua I haina hia I te tiriti o Waitangi. Hei te takau, hei te hurua I te takau karaka I te ata, ka hoki mai a Te Ao Māori News, a Aukaha no hoki ki te whakapāho I te pōhiri nui. A te kāwanatanga, ka tau mai nei ki runga o Waitangi, hei a pōpō. He oi anō koutou are taringa maina, e mātakitaki maina I o koutou kāinga maha. No mātou te whiwhi, te whakapāho, e ngā tuāhuatanga motuhake ki konei ki Waitangi I te tau 2020 māwhā. I tēnei wā hei kona mai tātou ki roto I ngā mihi. Waitangi te tiriti, te mahanga e tauiwi, hei whaiki tikanga, mo te tangata whenua, hei hoko mana ka wana tauna, me te mana noho whenua. Mau mai tonu ko te rangatiratanga. Tā mau mai tonu ko te rangatiratanga. Waitangi te tiriti, te mea hanga I nehera, te mea whiti e te ra, te mea ua e te